wamasuta lithi babelami wasekusume enye indoda yambheka u-Abrahama yathi lalela uyabona ngonyaka ozayo kule nyanga le enjengalelo umngakho yena umngakho uzoba senjanena uyoba senendodana vele u-Abrahama uye wapha endleleni nehamba wabusa uJehova wathi Nkosi ukhona ukuthini uthi ngikhona la mina ngizoba nendlalifa yini indlalifa yami iyobe isidile sasigaba sekho na yena usithini Jehova wathi uNkulunkulu u-Abrahama lalela ngitshele lo mbonayo lo akese ukulishwa ifa lakho futhi no-Ishumayeli akese ukulishwa ifa langasi nobushwayela wasethi kodwa ayaphuma okhalweni lwakho uyena lo ososana lo unkosikazi womshado uyena loyo ososha ifa telefoni imali futhi lona amabethi kufanele wathi uyena oyosha inena ifa nobantu kabali wathi yena ososha inena ifa lithi iBhayibheli uhambo Abrahama unoqonda haleluya 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 lithi uhamba u-Abrahama nisamba nabazalwane yethu Abrahama umehamba uhamba uthwele nzima u-Abrahama kuthi abantwana ngibathole kodwa masetsheni kuthiwa igqila lesi angeke noma lo muntu okusebenzelayo ngeke ahle ifa lakho kodwa uyosha ifi lozomthola kuSarayi futhi akuyena lozomthola endlini lozomthola kuSarayi lo mdadu umfuna inyaka uzomthola uhambo Abrahama akanamntwana kodwa uyaqonda ukuthi mina ngizoba nendlalifa-ke kodwa ngikhulume endleleni ngizoba mina soba nomuntu ososha ifa lami lithi iBhayibheli atshelelo Abrahama lithi wafika la didika khona umuntu uJehova wathi ubaluleki kanti uJehova kafesi isithembiso wasethi ungona manje ivele ingene kulo Agagi lithi wafuna ukuphuthuma indlalifa wathola u-Agagi isisebenzi sikaSarayi lithi iBhayibheli wasenqoma enhlizweni yakhe uSarayi ukuthi amlandele umntwana ngoba ngithola umntwana mina ngizali lithi ngempela ubaba u-Abrahama wangena kwakhe wathola u-Ishumayeli endleleni wayishayisuka wathi senginayo indlalifa kodwa ngithole ngorongo akuyena wesethembiso abeshelalela isibusiso siyalanda isibusiso sengenisona siyalanda haleluya uma ehamba endleleni wasothi nayo mina ini indlalifa nginayo ini indlalifa uma sihamba endleleni indlalifa kayitholi usara wathi uSarayi nahamba ngena kwisiteleka sami kwezongitholela inzalo ngoba inzalo nginayo lalela isibuso siyalandwa noma kuthiwa soneminyaka emingaki isibuso siyalandwa noma sokuphela iminyaka emingaki isibuso siyalandwa noma izinto zafanekane isibuso siyalandwa noma ukhulutela isibusiso eminyakeni eyedlule kwatithula inkosi kepha siyabekezelelwa size sifike kuwe ngoba siyeze sakho lithi wahamba u-Abrahama lutho umntwana akamtholi haleluya wahamba u-Abrahama kepha umntwana kanjani yena Abrahama umntwana akamtholi Abrahama umntwana kanjani akamtholi wamthola lithi endleleni wahamba noNkulunkulu yahamba naye inkosi uma esihambe naye yamkhumbula ngamadoda amathathu afika emzini angena ekhaya haleluya akhuluma isibuso akhuluma kuye haleluya ngikhuluma ngihlale phansi lithi iBhayibheli sabashile basutha bakhuluma no-Abrahama bathi lalela Abrahama ake ngitshele ulalele kahle uyabona kule nyanga efana nale nyanga unyaka osayo wena uzoba somntwana futhi umntwana uzomthola umntwana wesilisa lithi u-Abrahama wezwa ngathi uSara usemnyango lithi wahleka wathi kimi sengimdala ngasangena ensukwini zabesimame kimi
ngiyesenanda uyebele ubise beluwahlala khona ngaphela jabule yini. Lithi wahleka lithi amadoda buso Abrahama